guys, this is Otoshebo Mama. Thank you for watching our video. Thank you for being there for us. Please do not forget to share with your friends and press the notification button. Also follow us on Facebook on Touchable Mama page. You can also see me on Touchable Mama backup page. We are there for you. Thank you for being there. Thank you, one love. I appreciate each and everyone. Bye. Iyenukokomon wa bavan o wa bebe nerega wa ya selo gbe. Wa ya selo gbe wa ya bu pogbon. Mawe la pogbon gogo mi na gogo ji ofun egbe mi efan. Uma no ma o agbani ma. Neme boto game, no me bo me ba me, nemo mo bo me ne no kamo mo salobo akpe me ne no ya gba ore mo ya no bie wa ya selo gbe bie do no wo me gbe ma ya we dia o me no tin wa Iyenukokomon eke amakone wa gbon enwa wa ya selo gbe o uri ma we supo na ogogo no ogogo ibi adono wo me ware do to bi e me kiro ma be bugbe ibi adono wo me wa gogwo swima si mana awi ni kate ogua ogo swima wa ge si ma ya awi ni ruda o ma no we bono re bu yen to yin awi emi ya wewe koto ade ami otonu gboka okero gbogodo ro ibi adono wo me wa ge ma fi were opogban wa we lana upọgbọn agimafi were ikata mu wa paniketa mu wa gegi gbofo eri gbofo wa gegi ti lo ma wa ero wa gegi jo ma go dugbo no ma to ero eni je mi na ya fefe ni wa takiana ka igado mi oku mi susu no re ekpetiota nebo ti YouTube nebo ti ugbawebe ni ati Facebook nedo ti ugbawebe na ti Facebook ibi adonu zomo wa ijere emi ya ni mauna ima sun ba na mi ege mi asobi mani wi edo okin obe ewe ona sobeka okin ogi waga igima osalobua unero wonu lain waga igima ayo bi maria mi wa waga igima ayo bi maligi mi wa ma ayo bi maligi mi ne maido amuna zen maido amunoso maido amuna zakuru no azen no biere ma pa ma eva adomune oso no ma pa ma eva adomune Oma babe no ma pa ma eva adomuna zakuru no why gima ayo bi mamu emi maria ni kanu gima ayo bi mamu emi maria unere owono lain bi aja me naka wa mi ebe nebo vinona ni a vinona no zewe ki mai gbiko ni buwe de na e ki mai gbikpe ani buwe de na no dugi omi aro avino no mwe apaye ko aro avino ni agboyana do ga won mi mota mi owi ogwe webo o pekeka abere tu na ge ogi upopo wa o ogi o bose negi o ogi o bere ni puko no so demie o oga sege urupa iba oga debeji ne amupokun maro enene ni dobo ya alega ese o iwa sederio o saloba no nya to no nya ko wi dobo na bugbe o wari upopo wa gbeli dobo ni ya egbere upa egi wa ba already odebeji ni daga ni
ni amana esu avino ni pe avino ni kuonu egbo ibozogo ikebe ewu na bete bo botoki no mani madoba bebo eni na avino na no do so bi edo no na kan we na unero obo no lain ni wie Ghana yasun mani buma ipanyo ware ai give Ghana wie bata vino ni ma owie bata pa ni mi owie Ghana ogwe na vino na no dokin owe wo biwie do ne wana wo biwie Nigeria unero obo no line ogwe 1990 ya Kevin na iya na amia $500 $500 no ye €250 we denena ogwe ya ga ami ko e wa vino na wa pa oto susole va wari emi ko ni ne iya ri obo bi eni ogwe bi Nigeria la we ne ya na doli ya de mata no e mata no wa we me musician na ya ni ware na ni mawage na awi me sege ni wasiu yare ida wa level na ida wa level bo wasiu na ri onari ewu na ewo no lele wasiu re ogbera igbe o kan pa ese neno gilele pa uda akeka bo pa bo wani iya itebe ni akin ai eri wa mi yi oba ya posere ro na abie so ni ade abie no pa ade abie no pita ade abie fela ade iya iku ebo pim iya se wana ke buze go lele ariwa oga luga nya wo biwe do wa be ku deni unero online 24 bit wa tope utosera toseju urupanuru yedo oje gedegbe motai eno lolo eno gwolo no lolo ogweno ga ma obi ogwe seleke ona won pizopa owi adafena ame pize no vu moto no kwa adafena wi efianu upizopa no bi ogwe meni upopa oga igbabo yabo lewo ya ikokorio no lolo eno gwolo wa ni bi edo domo gbodo to ya yin wa ya fe doje ni ka oyin wa re mu manaria wa ge jeje bari wa ge 24 bit wa ge Destiny Ebagua wa ge yan upani adoru je doje gedegbe beto gbe maga oga wa na ati ozubu upani adoru je we edo doje gedegbe do ma no kai no ni bodukun no ta ogwe me ne jeje bari wa yakun ewore area 24 bit yakun ewore do me go pano eviore bo do veri ogwani obodukun watamani me pa gegbe mi be nyana ga sunu me geri ewebo o salo ba we ni ka obege me ni tana ruda igwa akukwari igwa lebaye o kwani dollar euro pounds naira sefa cedis lire emi no si wo tornado oje gegege o si be bo be ya o ma ba no si be do wala gbogbo dojo salo bo ayin ni wa eni ka o idoja ayin wa re mu e mari ruda no mu gbota ma no mu gboka ma fi poto fi ame ya dan we olisa da de ku emu wa eku emu mani bun no nero obo no lain o dafe
ne jeje bariki na ne 24 bit ki na aje chove baligo o mai posenya o defu ni gedegbe o ki ni mana no imi otowonya o ga mo mo ade o ga mo tin ade ne gbegbe olaye gbi mani bi edore ni mo pa e na me ya fo e no layin ma be ne bi egbi bi edore we akemi to no otin wa na ma wa kwe ne ro owo ni layin waga ige yo gbalaka ne o kakere no so dukun wa isi etore ogugwa imo gbalaka egi mi ya tore o ko dom tore omo ewe gboto omo kun gboto onu mo kun gboto aye ti gwaliwa oni we waga ibega lugo ne o saga ne business ya sakpo wa igwalezo mukun rin ai wa ipezo yorin agbe wagi ma fi weri e ni ka ori ma o re dopon e no ma sunu dopon o ga to bi amekere webu wa ikoko wa igoko ati ebo no yere o pe agi no gi mi ekeri aore o po gi ne gi mi ekeri aore e koko ju o kan ya le luwa kian de no ki ma so ya de na be e wasiu ya popi bi yo ba la London eri Calabar musician ji eri bi Hausa ji that the country ni ya popi bo la o wa mi country na ya gbi Senegal ibun o de no de doku no petin ya lele gbere iye musician pa we Cameroon no oku iwon waso o wa de first ona vie mani doku lelere second ona wa kun vie tin o vie eri egbe ya fobo wa eri okun ya la webo bebe na me so be ka kan gina boy na me so be vie do e wa we mo ri ana emi ni avino ni vie Ghana vino pa e vie Senegal we vie Gambia vie we ivi o ivi Burkina Faso iyan we ivi Cameroon we o ivi do iwa la we katakate wa gbe vie do nu zomo ki meke ya ta yo na mai wa la we mana wa mo yaria ana ite adama mi usaloba no makebe nyana gba ni mo wa mo maria gbe ne jeje bari 24 bit wa ko we na ha very ma ni ka so film movie industry ha wi jima ni sunwe wa no do o ewe bobe no teje ne ka won ji dama no rewebo we no ire ne na oni ga ifie o so we wa leru ni mo ni rewebo o fe ga gbogwe wa leru ni mo ni rewebo we na ya sin opa aju ogwa no ari wuna akiwuna robe akiro we ware ne wa bokin o aye yesin okun no ge movie 24 hours wo wa almost o wi vie ni odori ewebo ne kari ogo ni mani rewebo e ban adori ego ni mani rewebo we awaso wa we ware ne rewebo ayin yan mi to yan ayo bebe no ijore na odo ari ogo ni mani rewebo ije ni ka yin wa ijo salobo ayin wa mo ria wa be mo maria ni vie Ghana ikele la melawa ama ekwe bi mi ori so bi mani Iviedo state ona sapun ya na liwa allo bo ye na nya ihe so mi na avi no ni pe abebo na o so bi Iviedo ona upim esingo mo dana po ihe iso na avi no ni ko bege na o so bi ma unero obo gbogbo pa no we sana no line de no wa mo me evaka kanu o me a o me no missing igo igwala obogwo no wetere obi na pa erewa akagba ki owo ni ya awon abie begwe mi ameyan fi akuni we mi ameyan fi akuni ako agbamo ogbawo
ati okono ama wo da fun omoni la kin lawyer kin doctor ma we wo gba bi o so abo agowi ma yonya ekpede no mu yegen ona mo ju e wo wa fi ekomora no ladian veta egene government ai wa amu go je yazanu wa ga enyenyenye o we to pe anapa o ka ja meta sin we no gwo lo no lo benu gwa na mo go ma no mo pa opa kekan e corporation yin awoda fun o 30 so ma no missing why wa beg go ni how why wa la geke wa gwale a e popo ogogbon nu why wa ma dori aba de seneva wa gwalu kwere ogogbon nu wa mu yegen wa ma da de seneva egwen nu wa ikalele dewo wa giga so da wa bege agege ni government ri nu wa na be no ma nya pede no mu jo wo do we gi ki again yo to na mo pede jo wo amo e mama oga ko a ibi e do nu zo mo wa gi ma fi were e ne 24 bit so e na keke jeje bari igwe ni gi wa yin ake no rire no ma pa wa yin ake pa bo na make the arrangement wa gi ma eso be vi je ka ze mwere gboto be na gerere wa gi ma eso mwe gbere gboto be na gerere ake pa bo kwa ana mame gigo no oje o gebe na la no re no ma ipa iyo ba wa be o to du owo lo pa ige ogbe wa yari aba wa gbenu gwari ami na vino wa yari aba wa gbenu gwa yari aka go wa na e ma buro no wa register ka go be o na o wa ye gegege ga egu akan ye ge na wa yari ara e wa na na mi eni asobi mani ibi Edo state okay okay go wa we na ri ore na va be ne na da ru di ma na je media eya na je a mic na je YouTube je Facebook je TikTok je Instagram eru di bi edokpa wa iwa ki epa ti o ta we epa ti we uwe nu we ge mi no wa ge so iwa je ja eni ka no mo zo kan re ni ma o to ne do je ne do no mo zo kan re ni ma no gi magui uwe mi ni no not ka da wo da la de mi funny thing I give me ege ezezezeze wagi ma o enegbi ma wagi ma to bi ma ja mi ma ka kono ni ma mebunu me no Iyenukokomon eke amakone wagma won eke bedogo wen a trillion ama we na tell no ro wanu ka betam wadere o agwo saro maru na tell no ro wanu ka betam wadere o sabo ajazi suzuma ni suru okay oga la mi dian okian o di ga ge nu wa we mi dian ogun won baba we da we mi po baba we da we mi po wa ya mo e bari ya eni ka ono ameni ala re nya eni ka gbagobo jo na egi gbai salobo agi anyu de la mere era me baba no ma wa gbon to wo ba pe wo baba lo boy wi oba le boy je ke eri e ga ma no ga amane ego e ga sege me mami ego e ga sege o e mami ona ka ni jiba e 24 bits no ma awen igba ma de wa do ge webu e dede ade wa do gbikware iku ni ya do agbena all la documentary o mo na bia 500 years coming o garewa awen aga gada gi kware na do pe webu gebe ni ado ya kwekware webu gebe ni ado ya ate comedian webu
o sasu yi wes o kin mai o yo poke o fu de no fu aje gegege iya mo yo oge eri oje de gbo yi ovia eri oje ge pardon basuji eri oje ge Eunice no ate owo ke wa pe ikoka wagi ma fi weri iden Eunice o ati denima ame wa pe wagi ma fi weri awada mu poin deri ogi no de gbe wo ono pari una no we ade sin we ta wa so do mi bo no gbika be take care we akwafie ma obo awi enyan awe fo awase keka no we aziza ekuye wo pa na wo gwa wo awari opa yu nu rie va no we gwari ekuye wa fe we de bo sunu ene no gbera ne ya fe wa ya wo lo eladin awe doge ba awa no we na atem no de we no we no kem no de wagi ma fi weri eru di mani we do ya na je midian waja yi de to gabe ni wa ka mi an ni akuli we do ya ye midian re ya geta mi an wagi ma fi weri magi omomo no ye ti the passport ila ka o to re ne eno wa na 60 years on that die to we o kan 15 years na die age meeting yan hin da wa ze du neva wagi ma fi weri wagi ma ko boku gbe ni ma ya von eru wala wo we ye do nu zomo ezobugbe iya ni wa were Nigeria ni wa were yan wa we ko boyo nu wa na itete eboni ma ni rewe bo ni gwi ni gwi no gwi agwi ezezo wa ma mi ngwa gwi number 1 wa ke Nigeria re wa do 7 ni rewe bo wa ki television e pati ota ezo jeju YouTube Facebook TikTok bí àti ẹnu pa Instagram ege na yako neme mi ori eni no mi no e omo na ma gebo mi si gbabo niyan neme na ori eni no neme mo na no me bi ri eni neme a fe gbebe ni gbine di obo fe so ye yo bo ma igbine di obo no fe so ye yo bo ma Vene kafton sa fe so ye yo bo ma e bo no na mu gbe tomato so ya wo to wa deni ma oni matai ami ono fe gbe na yo bo ma dugu fe emi o we ne tun nu we ni no bi ogwe mo do yin obo bi ogwe waga gi ma ati legbe waga gi ma amu egbe ni ria waga gi ma bagbe oge otila ema waga jo ma odugbo no ma to waga gi gui me ama bebi kuni me ugwa ya bo mi pogbon la ona ori me no ma no ro me ni Iyenukokomon e gba no afo emi ti no pa elaja no wi mi ni me wi e iga gi bu o ma de ni odo sunu wo da o omani gwa eto we ni eti e bo no gan ko e kan bet ni na ibo wa de ni awe o ago gan mu gba o laja e wo ya lo bi afi o da bo pa ibu de wi me ni odo sunu wo da o ebi ni mo pateta ya bude ni oga isunu wo da o odo ko ru 15 o ido ya aboru pade mete kata ne ya bude wagi ma fi were 2022 na ogogo no ro ma ri lawa o mema o pata vata
Venu wa ya ni avino no mala ya oa mani ya do state na na mieta itekanga aite na me ari na me yeso evinu wa do wo wa wene wa do tala dia babezo wa ga aseso ayugunu aku amini na tamegbe ezo abere wa be mineso ebo ate yala dia agwo udaku amini na tamegbe nezo gwara do atalo ike ni yomano ka waga itale ni ya wala wowo veni yobona eri yobona aku waga seso aye koi wa agui buda si palo we na yeru nu gwe na yunu tamegbe efo wala wowo wagi mamo ezofo wa ri aba wo ha emona ma ebia kake moni enwade kake ba be dede diwa iya ni oni adogi je keze iya agui 24 bit kake jeje bari kake destiny Ebagua seni waswe wa uno tornado na wari awo a wa mo gberi todo yin wa nu wa ge go ma pa wa yin arrangement no odugu ga yari ma gani wasiu na avie ore do akulele gani yan era me ya ya sedo ya sedo wo ka ku mi ami wa osayo more Joseph wo ya no lele la America weregbe wo ya no lele la Italy weregbe wa ri aba wa e ba ni wa pa no iwa be la tornado na no maria we bude we mo gbo we ade wa ri aba wa ya do nu zomo ibi do state wa ri aba wa even if you gonna say ube webo 90 gbedede 80 something 90 mama ka imagine webo if you do gila if you do state gila ya na ri aba wa ana idoke ni ina mo pede no we gana no gun avino iye mo pede no we do no gun I mean egan ogun iye mu no we gana no gun avino iye mu egan ogun iye mu no we gbo no gun avino wa ya dia wagi gege ni na getolu wagi ya bolikijo e brush nu wa pakun wa wari ele obolo tori osuzolopa no be pe o ibie gana na idoke no yege ogi do state we wari there come that why somewhere dey gboto emi nu wa asaji wa yebe mu bani go kede no ike agie gekede wa mu egun wa ni ne gana no pe na pakun pe na ye brush pakun wagi ma fi were ya odo no mu wagi wa se aje bujo mu obiara igun ede wa ya oyo wa ko mi ona re kere sunu wa ti lapa ni oko wa ya wo da o ne ro wo ne line igwa yin wa mo ge jeje bari na ria keko ge 24 bit jeje bari no ma wa gbon 24 bit no ma wa gbon ologo wa fi obo yin awa yeye oda na mi pin awo oda abi dede edi won igbama ibi ogwe ibi are mate dreaming yin ari ewebo dori ewebo yin na common ọmọ pàwàtí wẹ̀ ó dá àgbọ̀n rí àmìjẹ kagbọ̀n wàá rí àwa èèwà wà á yàn sún wọn ní kẹnu pani máa bá sẹ́nu wàá gẹ bá sí wa wà mọ́ ẹzọ́ fún àbí ẹ̀dùn ní zọmọ ìbí ẹ̀dùn náà wà yìí rè wà láà wòwò ẹzọ́ ẹ̀ máa ọmọ àdótálẹ̀ mọ́ máa mà wà ládìánù wà bọ́ ẹ̀ òde sọ́kùnù wà á tiẹ̀ bọ́ ni wà á bọ́ ẹ̀ ọ̀dọ́ náà dò tiẹ̀ bọ́ nu wà. Wakamare no so wa so ga gbekan wa ti ebo ne uda ibude ebo
Sokoma, why we Sokoma ga wason? There was one the warrior. When all ga be cannot so so. Eruno. Obana ibe dogbina. Bono pa we regbela dia dogbina. Ene sa. Ya wati ebu wa ga mati ebonu la dia gwagon. Ebe ti ebonu. Oga iga so izejo Gbera Eluzolo pa gbera. But oga on wa gbadra get the same age, you know. Go to okpa wakin. Okwo agbina ete akara eyan si egbe. Okwe yuma eni ila diana. Mi ke na se egbe itonore gen. Wa yo boss yuma all the for. Agi yezo. O salo pa we no zofo. Oh no mo ini akyo itonore gen. Agi mi si. O etare ma amuju nya ya wa yo boss all the for. Baba we ne zofo salo po no nya. O sanu dazion we ne zofo. Wa gimamo zofo. Wala gogo emi ya so wo ka o eyi ya fo se ai wa mo ge jeje bari wa mo ria wa mo ge 24 bitiria wa mo mi ro pari ya e ba nu pagi je na osun aba na oba ne bi o no ma ewe ni to tamu wa dete sister ye ejemi abi ya ni re na ni dogbi kware na egbo ti agitali oyin ije jemi oyin ije spain then obi omo no magesta dokpa yala lega e wo no bu ya ajo ona be do deje mi po ege yera wa ari aba wa o eyin asun iya mama no re negi pa o me be ni ya mama tin ale nu wa ya mo ba ri anu gba mi negi wa o ara fi wa na fi wa mo ba ri ya e wa re do yin wa ya ma o ma ya ma ukpono na je na ogogo no ro fun igbono ro ki ma komo pe akomo po ke je ki wu neme wo ma ga mi no be no me ba mi o ga ma ma o eri ke ma ye wa ma o me no Iyenukokomon eke ama kone ba gbon wa won o fu ma gbe o be kin wa zepe